wa publicity finance nikitisi macho kandi kikeye bishi family ya chakaruka kakoni ndunda Akaruru ka Women Council harenguraza Town Council n'amagombora karugire kuterwa ibiro bice bihwireho konka habe mivuyo akarura karatirwe umurinye ihanga buteraniro Town Council iri gushangwa mu Rampara District. Akarura kaba kariye kogarukwamo irizoba. Akarura katakatirwe habanza kubaho urukiko Rogar Kansabe isimbere ababarumu Kitino Rebecca Gloria hamwe na Gloria Namumpa kandi aba baremwa kwikirizana. Namumpa Gloria wasingwire obwahwire wekirizana ngo akarura kagarukwemo nuko kuterwa kandi kakabarwa bituwe Kitinwa tiyikirizana n'ikinteki. Yego kabakona ivinga nawe n'umufe noteretse munogambira batumbaza mu karuto ngo takire ibiko dutu. Wanyuma yo kwanga okugarukwamo kwa karuru Kitinwa Rebecca yagira ngo akaruru ke akakasinga aho babanza kukatera ngo kandi ebyakorera izoba tayineka kwate nabyo. Erizoba nagira kutangara kunareba nibija kuteza akaruru akutwatire esande hwiri kakahwa nkara umuko musinguze nakakiko kanje akaruru agarigireho nyina beke ya person Kitinwa Rebecca Gloria vice wanje natkunda Flora secretary na basaroisi charimpa Aneti nuwa publicity witu then wa finance kitesi immaculate o atsigning in register wenyini umwami Abeli ya tahinamba yesumu yatu dikarenga basinguza ahabwa National Resistance Movement twasingura karuro obwe. Namumpa Gloria nagirangwa karura aka baba inegarka katera abokuba ababire bari mu nkarara tibo batira karuru kandi ecyarisireho butikirizana. Twashanga tutakabagana mu register twasima NRM kushangane basakuruga higure katwera ekatuyamba izobera tukatungo oburinganiza bwa NRM itunka bacyara twayesima munonga kubecyo mu Rwampara tubeta kuciceza ngo kibasa kutubaho tuti ngo babase kutugira ngo tugaruko mu karuru kitu nitwe tutungo buringaniza nutubusima NRM ahagwo kurukiriza obusasi bwo muntu wa hansi bakamanya ngo oburinganiza nubwetagwa twabuza bine grounds ezikubaretera bateza kandi karuru abiyija kuteza karuru ba register witu wa Town Council katarumu byona byababurra ahamhere batese mu direct naho ngo nikaro tinkumumanya ngo muteza karuru ngo abararigemo konkitwe tukuteza karuru kebigambo ntwenda written document ekutuka karuru kitu kakaba kagwiri konko muryebyo itwe ntwerangira ntwikiriza ngo turyabasinguzi akatukasinguzo barya karuru kandi rizo nomination day ya EC tuja kwehandikisa. Chembok Doreen chairperson wa Women's League yagira ngo karura aka kaba kariye kogarukwamo ahubwo batarabireho buringaniza. First of all nyenda kusima NRM secretariat ya Rampara ngaruke nsime NRM secretariat ya national ahubwo kurikiriza inshonga z'abacyara abaningashe inshonga zitu nyonka supervisor wabo bakaza mu karuru kabo ka Women Council aha Town Council yanyihanga buterando konke byarugiremu tebiracemize nk'abacyara. First of all register yakozise ekaba ermu abantu takumanya who are not delegates so twayibuza how can it be konka abacyara baguma na abagera tumugume tugumizemu tuze mu higher levels batuhabure kandi batuhabure n'amazima. Itwaza kurgira umwanya ogu twasigaba babiri bayiyongera ya district kutungo buringaniza. Amakuru aga gashakwa iya na Kankwasa omuri